Akwaba sonko enkoma obibia nyamisho monso seda ne da munya ebreje edwa eti nsem ayede ebebe somo e wotumagin HFDie yi eso na ene de chese ganafo ene wiase afa na nyina wo bia ehu adwiri no ewo ene de chese ne ekoso ne ewo mu ehunu China fo ede enoma bi ababato eye abontia chese sesede dodo na susu se wo mu ne nyankopon edi apreapre wo mu ne nyankopon chese wo mu nyakorampa esoro honum no wo mu de asase so de womo entna so ebiem na emumesoro na womo ebekwa kwotena womo ni nyankopon na ebekwa kwache eye ahimwa no ewo eye esoro hodenti na maganafo NB nom ene ewiasa fa na nyina ekasa ensembe enche ye bia na nsinya de ye ho ane se eye China fo de eye san machine bi aba womo echire mu anipa ewu a na eye na koma no stay for eye 6 hours 6 working hours entinom se omaye machine bi a chese nipa no ewu na koma elbono eni asesa wasansana cheta komano beye den ebete ebejai home ama nipa no chese wagye mu a wato na nanoma wonse bra ebeka se waye obituary wontimi mbati asefo asase so bi enti dem premprem pempen so na nipa no ebewo no abrekon na nipa no bewo no se nipa no timinya akonya no ebehye wo mo machine na wo mo aye a chese machine no ye enoma ewuwo mu ene ye sede emu ehye esi etie no ba ebebe kanipa no ho ana so mdi nipa ni hyemu am ebeyes wo bi a waye exercise na koma ebo ne ho koniba no eno ebetimi aboa ama ne nipa no waye de wasan so enya enkwa ababetena eye atiasefo asase yi asu ebiem na we Shandog Yifen life science study ena womo ede eyesa eyiwe ababetu eye edwa chese womo echire mu ese ye nipa bia ewu a sesa wasansana na koma no ayeden ejai ebom enti ultra cold atmosphere na ewo adenu no no ena ebeboa ama nipa no soso no a revival no ama nro anampani injection a womo de bewo nipa no awiansa no womo de na hyem no no ena bekenya nipa no no na beweke ama nipa no soso timi ayesen asaba enkomubim ama na koma no asa aye stable na enkwa asa abanimu na ebiemu susu moja na chese ejai flow no no susu etimi astarte aye abani normal place ebiemu na eno krampo enso ho anumu enye se obi a wawuo no mu so ebetimi enya num na ebiemu so wote atiasefo asase so na wadi wo chese wo ye young wo teens mu wo 20s mu wo 30s mu na nie wrinkles ene wani mu atwentwem ne se wo eji ne ho enkro ne ba no wo mo sa machine na chese wo mo sade wo ehwemu a ene anti aging machine ene chese wo mba abrewa na ene forever young na wote honom de wo pese wonye no eno na wo beye den wo beye ne sa wo honom na eno na Dr. Aaron Drake a wo director ede Yifen clinical center wo de sa insewei atu ejase se China and first country womo etimi abuild such a good machine ebetimi abua ama obia so etimi ayeden enya de wo pese wo nya den wonpe enti we de obia embrace womo machine na onju womo entum se womo de eba ne nimde ne eho enioma womo ade ewo ehu na Ghana for say da bio nyankopon abo wono ankasa ni nipa wono no ebreso anase bibi ni na se bi o hwena nipa na brabo na ya na bibi no entimi enkoye ebia na obetimi amane ebia na bibi nti no wo gi nipa ne kra de free ni nsema wugina honom se mo ni nyankopon be ko challenge se nipa no se wo wu krampo na within some hours no mo betimi age ne nkwa na Ghana fo bi no me ne no ne fo ebi echem se da bi China for say de womo no adoso abroso ya bre womo de bebi ma na womo hwehwe asase so a chese womo epe hu na womo Ghana for na so womo ma wiasa fa na nyina womo asum enjo womo as say machine ya womo womo pa chese nyankopon wonim nyansa se wode ewuo ebata nipa ho ana we akwakoye ensem Ghana for dodo na akwakoye twen ma mentwen a womo twen China for wo abo so se
e do omo ye yidie womo eju womo eju womo di neso so omo ju womo ho eye den ya ebetomodem na abusuafo ye firi ho no ma ne yebo edi era ye nua be ma chete ni din ede eye osebo eno na dodo na edi enim no na se Zaraman michema na chete eye na aba anamwa baby daddy eno so nipa dodo na di nim neso osebo eye nipa bi a won pesa edi no na aba anamwa baby daddy no won pe neso so eno na wobo a dodo na etimi edi ehunu na ene de yi chete wako posti eye na aba anamwa emfonyim ene eye ne ba bema no susu emfonyi na ebusuafo wo posti eto ho ewieye no say eno caption ye ewo asie o say beautiful mom and handsome son, may the Almighty God bless and protect you guys and always in his mighty name. Life is too short, let's love and forgive one another. Nobody knows tomorrow. We and our day ekokoto eye ni page eso na no na chese atwetwe eye enkrofo adwen ede abaso amadodo na so ache wo madwen ede afa eye ensem no ehum na no na ebinom eka se we die eye ekwan a wo fa so ede epa eye na aba anamwa achew se won ne mobo na won fa no mfom so enye den enche ne sanse abrabo wo we eye na ide etia ye ni mo china asem ebia na ene ye hu anase ene ye hu na ade abechina unni ho ebio na gontu sun ena etare edan ehu nti ehu behia so wo de chopper ebeba beto ehonom ede ama eye abaya no ewo boni a wadi no so wonyinsen no na wogya no ene ne ba no so wo mankasa embo wo mo ebra wonu ne hu eyie enunti ena wo ba bonte epacho na ene fedie enti ena ebia wontimi nkase bia won fa nche no ena mwe ya na we enunti wa hyeda fa eye kwan foforo eso hyeda eye den ede eye sa ense we etu jase de be ya na ba na mo eni beba ho na ne chopa bia no watimi aso no de mfom so ede ache no na no na Ghana fo ehu posi ebi no mo se de bi se eye chopa ena wo pade free eye oba wadi ne opone ho oba waje na sim mfie pode de wo ho ama ono ankasa hwa da wone no enyemoye na watimi edu sampempeso ya enye social media so ena wo de start chopper no ebeba ababa bedroom wo se ene owu nipa no animu ene se fon so na abefre na wafre no na wone no ayede atwetwen eye enkomo na ene chopper no wo de ato ho no enye social media so ena wo bedisa edwuma no we de na asa akwa yese wo se egu anasa wo se di no ho eye efe na no ebi no mo se we kire se eye abrante wo se bom wonu ne ho ewo ne nyoma bi a wo ye eho enti we de na naba wo so mo enenie ono so adwinchi bi owo no wonfa enye den ento abonti na Ghana fo hunu se eye chopper no waje atuma na se wonji emfa entum abusuafo wo hwe eye China fo se machine no de ba beto eye abonti atese nipa wu a na wo mu ye na wo mo betimi asa enya nanum na ebiem nsusu wu nyini na so wo pe anti aging eyi ansusu a wo betimi abo ama wa look young se de woti akopem se wu bewu no eno nsusu den na betimi aka ede afom osebo nsusu post wo nsusu aje ntwefa ho enesen fabra too much in your comment section following na ebiom so subscribe to your channel no midin e de equity kapada sene e besane share Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me de Isaac Ojampo, obetu ya fam de great ampo mbrembren. Wonu me nka moni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mu ye too much na me so me ye amo fire.